Our tipuna knew to preserve our mātauranga with the arriving tides of Pākehā. In the face of globalisation and colonisation, they knew we would one day face an unfamiliar world. Whether woven in physical objects or in mōteatea and waiata, or transferred across memory, our generation is left with the mahi of harvesting all that was left to us. Tēnā tātou, ko Kāli tēnei, nau mai hara mai ki te wāhanga atua toru o Ngā Taonga tuku iho. Ngā Taonga is one of the many national institutions that hold our kōrero. But unlike Te Papa, where the taonga are often centuries old and made of wood, bone and stone, Ngā Taonga deals with a different kind of treasure. Videos, sound recording, family movies and documentaries. My moa is one of the kaimahi here. Ko mai mo tōtau o Wallace tōku ingoa, he kai tohu mātauranga Māori au ki tēnei whare o Ngā Taonga Whetiahua me Ngā Taonga Kōrero. Ke motu tawa tāua i tēnei wā, he ruma roki tēnei, kei muri a mātou o mātou kaimahi e roki tiana, Ngā Taonga Whetiahua, ke muri nei ngā tūmomo mihini, ngā tūmomo hangarau, kia tika i era mahi roki mai tātou tana tīnana, tai atu ki tāna whakamatihikotanga. But what exactly does my moa do? And what taonga are stored here? Ko aku mahi konei, ko te nuinga, he mahi ngātahi ki ngā kiriata, he tūhono i enei kiriata hoki ki ngā iwi maha, putanua. Koia nei tetahi o ngā wāhi ka puritia i enei taonga Māori nei. Koia nei ngā tūmomo anga, ngā tinana rānei, o ngā hōtaka wakahuia, e mōhio nei tāua ko te nuinga o enei hōtaka kua huri a matihiko nei. Engari ka tirohia pia ki tēnei nā, he hōtaka tēnei, o tō whenua tauri kurara o Reporua. Nō reira koia nei, te tinana o tēnei kiriata, engari tērā pia, me mātakitaki e nei, ne? Tēnā koa. Ka pai. Oake. Oake. I'm really keen to see these taonga up on a big screen. We head back to Te Whanganui-a-Tara to where some of the other kaimahi work in Pipitia to continue our kōrero. We settle in to watch some taonga from the collections. Koia nei, tētahi o ngā tino taonga, ka puritia e mātou, ko ngā hōtaka wakahuia, katoa e nei taonga kei tō mātou taka. Hei mea tiaki, mā mātou, hei mea tuku iho, mā ngāri anga e ara mai nei. Ka tira, me whakātu atu pia. Ka pai? Kia ora. Ko puke mai re te maunga, ko Reporua te awa, ko Reporua anō hoki te marae, ko Ngāti Rangi te hapū, ko Ue Pōhatu me Ngāti Porou, ngā iwi. Ko ngā whakatipuranga o tēnei takiwa, he uri o Ue Pōhatu, te ariki tapauru no ngā kāwai heke a Māui tiki a Tāranga. E mahanga awa pakupaku o Reporua, engari i tēnei wā kare kei te tino rere. Nō reira, te rāpia kia whakatika i era, me te hanga whare whānau, ki runga i ngā maunga, kia tae te haere ki reira mo te hararei. Ka waiho ake tēnei whakaaro. E tipu e rea mō ngā rā o tōu ao, ko tō ringa ki ngā rākau a te Pākehā, hei ara mō tō tinana. Ko tō ngākau ki ngā taonga a o tūpuna Māori, hei tiki mō tō māhunga. Ko tō wairua ki tō atua, nāna nei ngā mea katoa. He mihi nui tēnei ki ngā whānau o Reporua, tēnā koutou katoa.
pupu ana tonu te ngākau, te kite atu i rā mata, te rongo hoki i aua kōrero. Kua roa te wā mōku, te rongo atu i aua kōrero. And tino waimaria mātou kua hopu kina kia tukuna ki te ao, and kia mōhio ai ngā mokopuna o te apōpō, i enei kōrero ei. Tēnā, hea tētahi o ngā tino taonga ki a koe. Nō reira, I whānau mai au I te tau 1928, nā puta mai tēnei whakāturanga I te tau 20. Nō reira, kaore I whānau mai au. Koira pia, I tino taonga ai tēnei whakāturanga o te whakatūwhiratanga o tōku marae o Waipapa. E mahanga ngā pāinga kei roto I tērā kiriata. Ko te whakarongo I ngā tūmomo karakia, I ngā tūmomo karakia rereke, ka takitakina e taua kaumātua rā. Nō reira, he rauemi pia tērā mā tēnei reanga. A rātou mā e ako ana I enei karakia, kia rongo I te taku o enei karakia. Me ngā ahuatanga o e rā wā hoki. He oranga ngākau tērā, I te mea kei te kitea e mātou mā ngā tirohanga o mātou kaumātua, hea te āhua o tērā whenua. He rereke I enei wā, he rereke katoa. Mai ngā whakaaro, ngā āhua, ngā reo hoki. Koira pē etahi o ngā tino pāinga o tēnei kiriata mōku nei. And hea te painga o ngā kōrero o ngā taonga tuku iho kua mau I konei? He rangi whāwha ngā kōrero o roto. He waha ona, he mātauranga anō ona hoki. Nō reira I runga nō I enei take. E ahei ana enei taonga te tū rangatira nei I o rātou ake mana, I o rātou ake tihi me ki. Ka taia enei rauemi, enei taonga, te tū hei kaiako, ma te kai kōrero Māori. I whaki ke au I ngā kōrero mō te reo tawhito me te reo āmohua nei hoki, nā kei roto nei enei tūmomo taonga. Nō reira, nō roto mai I ngā taonga ke, te whakarauoratanga, ko tā tātou he whakamahia I enei rauemi. Mō ngā reanga I heke mai nei, mō ngā reanga e tū mai nei hoki, hei akonga mā te iwi. Kōrero mai pia mō o wawata, mō wenei taonga, mō te iwi. Kōku wawata, kōku āwhero nui me ki, nō roto mai I enei momo āhuatanga. Ka hoki atu ki tēnei kupu Pākehā I ki ana ko te access, ko te accessibility. Koira te tino whainga mōku, te tino wawata mōku I roto I enei tūmomo mahi, kia āhei ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau, te kitea I o rātou ake taonga. Ngā mea katoa, kia whakamatihiko hoki, te katoa o ngā taonga kei konei. Hei mea tuku iho, hei mea mā takitaki hoki mō ngā reanga e ara mai nei. I taku koroheketanga, ko taku tino hiahia, kia waiho mā ngā iwi anō, e te aki I o rātou ake taonga. Irakatihi, koira tāku. E mihi ana ki a koe te parata, I au kōrero me au tini wawata mo te apōpō. Mauri ora. Kia mautonu mai e te iwi. I te wāhanga e whaake nei, ka hoki tātou ki te papatongarewa. Ko te whakahoki I ngā taonga ki ngā iwi te kaupapa kōrero. E pēhea e taia? Ka tūtaki tātou kia Amber Aranui.